Ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza niwa muhungu wanyu OZEY the baddest street promoter. Ndabasuhuje mumezemte. Nizere ko uyu niwe mwanya mwiza wo gukora subscribe ku muntu utarayikoze. Nawe wayikoze nkubwire ngo guma ku murongo tubwiye ibintu bimeze neza. Uyu munsi rero nabakiriye umutumirwa reka banze abakubita kantu undi bite mumbwira ngo mugarure. Loliwe wayi tudula, Loliwe wayi tudula, Loliwe wayi tudula namwasiza, Loliwe wayi tudula, Loliwe wayi tudula, Loliwe wayi tudula namwasiza. Sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu namwasiza, sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu, sulezo nyembezi mtakwetu namwasiza. Loliwe, Loliwe, wayi tudula, Loliwe wayi tudula, Loliwe wayi tudula namwasiza, Loliwe, Loliwe, wayi tudula, Loliwe wayi tudula, Loliwe wayi tudula namwasiza. Yes, nizere ko mumwumvishe ni umuhungu wanyu OZEY kuri streettalent. Mumwumvishe gute? Ese tumugarure dukora ikindi kiganiro cyangwa tumugarure mubonye ararenze? Amajwi yanyu murabizi ko comment zanyu zo zituma umuntu tumushyira ku mihanda, screening yanyu cyangwa se amajwi yanyu ni yatuma screening. Ciao ciao. OZEY King Show paka last.